Thanks so much. Wengine sasa tuende tafadhali.
kirewega manyonya mawale mwana wako kendo erera dosha goro yako nesikia otire tiga wajara gego kazira gatere mwabende kikaga negonyo lewega igorore maono modewe wegai wekaga magegania uyuritanya nane kyogo yako eyuirekego nekomenya dinawe wemudo ereri waunidie goro yako naonijea gotirekendokea igeoya jage todoe moeani waidosho gejea nanekiogoro yako yorete igoro ya maondo modawe wegai wekama vegania uyorete inya nanekiogoro yako eyoiregekero negomenya denawe wemudoereri areugo legereye negena gomenye nenyonetolewekaga aratagu omaigorageya idoma komenye jiarwasia osiole nashone davime igora maondo modawe wegai wekana gania uyurete inya nane kyogoro yako eyuiregekeno nekomenya denawe wemudo ereri areugo degereye negela gomenye nenyonetolewekaga aratagu omaigorageri igoma komenye jiarasiasiole nashone davime igora maodo modowe wegai wekaganagerania uyuletenya nanekiogoro yako eyoiregekeno nekomenya denawe wemudo ereri waundirie goro yako naonijea gotirekedokea igeoya jage todoemoeani waidosio letega nanekiogoro yako eyuretenya igorora maodo modawe wegai family members tutategemea kwa huku tutaifunga mambo na family ndio mpakalie wale watu wao tutategemea kwa huku kama hii familia ndio mmoja wetu kwa mwezi ya family na mtuje kuona watu wao tutakuwa na weekend ndio wananyesha kabisa ndio kuona ile familia you will never continue living in denial.
acceptance leads to healing. Concept for the book of Gaile
Nitwena our sister we kwa mulimo kandi arenda kubona nikyo murona ngaru ya ena side house ogo niwe bakumenya ati areko ngorega twina mwana witu we kwa mulimo na niye kwenda kubona ya kubona na brandi na mbere. Thank you. Please mutai na gari yani hari aja after kasara hari aja mutai na gari tabajari udi hari aja ole kasara odo dua kura ndugu kumuna leo na baadhi ya watu wenye tafadhali umenye na ulisoka nayo baadhi ya watu bila umati na ulisoka nayo makaikera kamera asiambie tujigai tafadhali tumemaliza kwa hivyo wanataka tusaidie kufunga wapi na